Miaka itatu mithiru ikundi 60 kuuma matura maria mari thiini wa gicigo kia ubunge kia Westlands nirio mokire hamwe na kuhingiria thiini wa ngumbato ya Joyful Women. No mothi uyu magikukunguira miaka iria makoretwo hamwe mongererekete o nginya ikundi makiria ya 300. Mubunge wa Westlands Timothy Wanyonyi uria ukoretwo anyitite atumia ya guoko kuma kiambiriria augite mbeca ciao iciaranite kuma 10 o nginya mamilioni ma mbeca. And the revolving fund from 0 to 100 million. So we can see that this is a very noble program, and I know with the time the women of Westlands are going places. Kiungano giki kiria kirari mwena wa Karura ni kiraguciririe ateti matiganite, umwe wao ari governor wa Nairobi Evans Kidero uria wereire atumia ya kumaibaibiria kiondo kiao niguo ngumbato yao ithereme makiria. Na huko kwa serikali kuu wako na pesa ya kaunti bilioni 72. Na mimi nishahakikisha, nimesema hizo pesa zikilipwa bilioni 5 nitapatia kina mama wa Nairobi. Ikundi cia ngumbato ni cigite ngumo icigo-ini itiganite guku bururi-ini na makiria gatagati ga atumia uteithio munene uria marutaga ho ari ngombo cia kumateithiriria guthomithia ciana, kuiga biacara, gwikuria mari ikundi o undu umwe na kwiruta kuiga kigina gatagati ka mangi. A lot of children have gone to school, a lot of families have been fed, a lot of families have been clothed because this table banking has put the future in their hands. Esther Pasaris uria urahuranira giturwa kia murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Nairobi, Edwin Sifuna uria urahuranira gia senator wa Nairobi o hamwe na deputy governor wa Nairobi Jonathan Mweke ni amwe a ateti aria maragire na mweke wa kuhoya muingi uyu kura guku githurano gitigitie thiku 17 kuhanika. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Karo Kenyugo Mwaura.